bazalwane, ngiyaphinda kunibingelela futhi egameni likaJesu waseNazaretha. Ngiyathanda sike sikhuleke baba besezwa izwi lakho, babusisa abantwana bakho egameni likaJesu indawo ngendawo abakuzona. Amen. Ngiyathanda bazalwane sibuke 1 Corinthians chapter 2 verse bazalwane bami 14 lithi, kepha umuntu okwemvelo akazamukeli izinto zomoya kaNkulunkulu ngokuba ziwubula kuye, angeziqonde, kepha ziqondwa ngomoya oyingcwele. Bazalwane, nanti izwi lenkosi liyaveza ukuthi umuntu wemvelo, umuntu onatural, akayimukeli izinto ezibuya kumoya kaNkulunkulu noma ezibuya kuNkulunkulu. Bazalwane, yilokho nje namuhla uNkulunkulu akukhuluma ukuthi singabazalwane sehlukene igaba ezimbili. Kunabazalwane bakamoya, kunabazalwane benyama. Benyama yilabo abangazamukeli izinto embulwa uNkulunkulu ngezwi lakhe noma ngabaprofethi noma izambulo, bayichitha. Cha, labo-ke bangabantu bayibo abazalwane kodwa benyama. I-behavior yabo noma i-character yabo ifana nabantu abangakholwa ngoba abakholelwe ey'ntweni ey'shiwo uNkulunkulu, bachitha ngisho izinto ey'lotshwe eBhayibhelini. So-ke labo bantu kholwa kwabo ku-useless. Enye into bazalwane, ngiphinde futhi ngisakhuluma nani, uNkulunkulu ngikhombisa ngisuka la ngihlala khona ngiya eMlazi. Mangimlazi ngihamba-ke bazalwane lapha ngakwaV. Mangihamba ngakaV bazalwane, kuvele kuqhamuke omunye ubaba owumfundisi wesonto elithile labasindiswa. Uthi ngiyakumema ukuba uze enkonzweni yethu ngoba inkonzo yethu sizobe sinephasika ngalezi insuku ezizayo. Ngithi baba, njengoba wena ungimemela ukuthi siye ephasikeni, iphasika usho liphi iphasika? Ethi njengoba kuzoba iphasika nje, liza nje iphasika lizongena. Ngithi baba, ngokaNkulunkulu uthe uNkulunkulu kuma-Israyeli ephume e-Egypt wathi abamenzele iphasika, wathi bamosele iwundlu elingenasici balidle bame ngenyawo. Lalimele uJesu owayeya kuhlatshwa ngey'nsuku zokugcina. So noJesu mayefika kwa-Israyeli uthola iphasika likhona before ayobethelwa. Abazalwane, liyaveza iBhayibheli ukuthi naye wayilungiselela, wahamba nabafundi bakhe ephasikeni. Kodwa-ke uma esesephasikeni, emva kokufa kwakhe akabangesayo ephasikeni, emva kokuvuka kwakhe kwabafileyo, ngoba iphasika lalimele uJesu waya kuhlatshwa mayesefikile ngey'nsuku zokugcina. Suthi iphasika laliyisithunzi sokuzayo, laliyisithunzi sikaJesu wayezofika emhlabeni. So asekho isidingo sokuthi abantu bagcine iphasika. Wathi lo mfundisi, hayi kukhona embhalweni ukuthi wena ufundi ngakho. Ngithi ngifunda kahle impela. Wena vuma nje ukuthi iphasika sokwaba yinto yokucollect imali kubazalwane, hhayi ukuthi kulifuna uNkulunkulu. Lalimele uJesu, laliyisithunzi sikaJesu, likanye nalo isabata. Isabata laliyisithunzi sikaJesu owayezofika emhlabeni afike aphumuze abantu, njengoba kuyezwakala lapha encwadini kaMateyu 11 verse 28 ethi, zanini kimi nina lonke enikhatheleyo. Nephasika kwakusithunzi, kodwa manje mayisekhona uJesu, there is no need ukuthi siqhubeke senze iphasika ngoba uJesu yena uqobo uyena umlaleli olalimele yena uJesu iphasika. Kusuka umsindi impela ethi, hayi uNkulunkulu akakaze alichithe iphasika. Ngithi hayi, lalimele uJesu. Buka phela ukuthi emva kokuba uJesu esefe wavuka akakaze aye ephasikeni. Futhi ngisho abafundi bakhe asibezwa benza iphasika emva kokuba uJesu esahamba wamuka ezulwini. So iphasika uNkulunkulu yinto angayidingi. Akho-ke bazalwane, siyazi ngalezi insuku abantu abaningi baqongobezela imali baye ephasikeni, kodwa leli phasika selaphalelwa isikhathi ngoba uJesu lalimele yena. Angathi sewafika uJesu, wafa waphinde wavuka. Uma wena usathi wenza iphasika, uthukile mzalwane, uthukile. Ungaba yilokho nje ukuthi wena uqoqa imali uyise esontweni, hhayi ukuthi wokhonza uNkulunkulu ngephasika. Iphasika yinto eseyaphelelwa isikhathi. Ake sikhuleke baba, sesiyabonga babusise besezwa izwi lakho kukho konke lokho ongithume khona ngegama likaJesu. Amen.